A danas će se održati i novi protest zbog presude za ubistvo Zimrite Nerde. Nina Marković je na terenu. Nina, za koliko sati je zakazano okupljanje? Pa Majda, okupljanje je zakazano za 11 sati. Dakle, nešto prije 11 sati počet će okupljanje ispred Skupštine Crne Gore uoči premijerskog sata kako bi se konkretni zahtjevi sa konkretnim rješenjima uputili i premijeru. No, o detaljima ćemo ovoga jutra sa Sarom Nikčević ispred Centra za ženska prava. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, danas u 11 sati ponovo ćete se okupiti ispred nevladine organizacije Centra za ženska prava i građanske inicijative Poslednja kap kako biste još jednom iskazali nezadovoljstvo i zapravo organizovati protest zbog presude za ubistvo Zimrite Nerde. Šta danas poručujete? Tako je, Nina. Mi ćemo danas zapravo tražiti da vlada preduzme konkretne mere i umjesto izlizanih obećanja i ponavljanja tih obećanja bez preduzimanja konkretnih mera, konačno preduzme odgovornost za zaštitu žrtava i prevenciju, zaštitu od nasilja, kao i obezbeđivanje njihove bezbednosti. Zato je i sam slogan protesta bezbednost pravo, a ne privilegija. I je li bilo reakcija nakon prethodnih vaših poruka i nakon prethodnog protesta? Nažalost, mi konkretnih reakcija od strane vlade i nadležnih institucija do sada nismo imali. Međutim, ono što bih ja podvukla je da nam je vrlo značajna bila podrška građana, građanskih aktivista koji su zaista iskazali veliko interesovanje i podršku za ovu temu i ja se nadam da će i danas biti veliki odziv građana i ovim putem pozivam sve one kojima je stalo do mirnog društva, do zaštite žrtava nasilja, do prava žena da izađu i pridruže nam se ispred parlamenta Crne Gore. Jesmo li svjesni koliko nas je do sada već koštalo to ignorisanje i svega ovoga što se dešava oko nas? Pa, nažalost, samo u proteklih 6 godina ignorisanje nasilja nas je koštalo života 15 žena. Ali osim toga, ja bih rekla da nas nasilje svakodnevno košta. Ono nas košta u svakodnevnom životu i rekla bih da moramo osvestiti to da se to nasilje u našim mikrozajednicama preliva na cijelo društvo i da je to vrlo opasan fenomen koji mi ovim putem želimo da stanemo na put, na kraj. Protest počinje u 11 sati kada je zakazan i premijerski sat. Premijeru ćete uručiti listu zahtjeva sa predlozima konkretnih mjera za sprječavanje nasilja. Šta tačno predlažete i od čega bi trebalo odmah krenuti? Mi smo pripremili niz vrlo konkretnih mera i predloga kako unaprediti sistem za zaštitu žrtava i staviti žrtve u samo središte svih mera koje vlada sutra bude preduzimala. Ja ću ovdje pročitati 3 najvažnija koja smo odmah predvidjeli kao urgentna, zato što mi je vrlo važno da budemo precizni u svemu tome. A to je, dakle, tražimo da predsjednik vlade sazove tematsku sednicu na kojoj ćemo predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprečavanja i zaštite od nasilja i predložiti konkretne mere za unapređenje stanja. Također, pozivamo vladu da uspostavi nacionalno telo za koordinaciju i sprovođenje politika i mera za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom, koja će prava i najbolji interes žrtava smestiti u središte svih mera. Također, pozivamo vladu da ojača nadležnost ranije uspostavljenog operativnog tima za nasilje nad ženama i nasilje u porodici kao nezavisnog mehanizma za nadzor i procjenu rada svih nadležnih institucija koje su uključene u sistem borbe protiv nasilja. Ovo su samo te 3 konkretne mere koje bih ja izdvojila, a one su samo... Kojih bi trebalo odmah i krenuti, je li tako? Tako je, tako je. Šta nakon današnjeg protesta i očekujete li da će danas biti nekih reakcija konkretnih od nadležnih? Pa, ja se nadam da s obzirom na izvodljivost i ovo kako smo mi formulisali naše zahteve, da ćemo zaista dobiti pozitivnu povratnu reakciju od nadležnih institucija. Ukoliko se to ne desi, mi smo svakako predvidjeli da nastavimo sa protestima, ali ćemo svakako iskoristiti sve mehanizme koje su nam na raspolaganju za zagovaranje naših zahtjeva i u budućnosti kroz sve predviđene, kako da kažem, institucije i zakonski okvir. Hvala najljepše, Saro, što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra. Hvala vama.